Pagkunan Pohnpei, uya kuput toror karya sa klimau, wat ranwat niara, mas riya sa kayo paran kao no riya kit riya sa silu, o ranwat uya ran karyawan uya kuput toror wat. Jailan kagan katlamo jail, ay bahan patrawan yang Sarge dan kalwata to, Juan Paron, Henry, when ka kulian tayo tiyo uya low and ranwat. Jail koros katta dapat rotang. Ragatin law nan kupur o sawas ay bahan patrawan sakaratan ng insansyan. Samat wad court so peyte manaman. Ragatin masan tongkit na mensyang kapayan ranwat. Niyad tungalan ke kapeng Pwuhng ke kupurar Rasulap. Meragatin kaip sekagan tungalan ke kelail sang ni sabulmar kapaikan. Kalangan ni irmaing samat kuot lapalap. Essential ranwat mangiyar. Yeu kosan titoror bosan kak ang tuan kupurar o irkan meragatin kayatir. Puran kak papai komuin uya epulpen sapul mar aramas. Ranwat ragatin kasamo i mapan yang bateng Israel kan meragatin kayatir. Puran kak kati meakan koros mapan kapai kupurar ong sapul mar pagkondap and Pohnpei wasakan koros. Sepagi kisen sapul mar repit. Kapai penir o roson. Sangkan koros ayay kupuramoy mepan tatok. O kapayata mekan koros mepenir pan katkiyang o kalamek yang rail. Kalanganan komumaing samat kuot lapanap. Komkatin kalwa Girail, mepan uya lamalamke, kasantikan koros. O mepan patreng rai ranwat, isang sabul maritit, mesansal ranwat. Kom katin kapayata, o kupura lawlaw koros, makakautawang kamun. O katin kamanala, o kasaraw yala mekan koros. Numarumuyawat kaon, o ason kamol Jesus Christ, makatin yeyas, o pan yeyas. Amen. Kalangan may kakati o kalangan ng Juan Paron Henry. Kailan kagan katla dapat lamotay ay panpo na sa Chief Clerk kong Likuarin Mar, the roll call. Senator Adson Abram. Amen. Senator Q. Coabis Jr. Amen. Senator Isaac Artui. Amen. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Amen. Senator Sunse Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator C.B.J. Edwin. Amen. Senator Brian P. Exite. Amen. Senator Jack S. Harris. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Amen. Senator Sendelina Leka. Amen. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Casinda C. Ludwig. Senator Macari Miguel. Brother Mangalo. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Nett. Yet ngay mai. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Mitaroy Simina. Amen. Senator Jason A. Walcher. Amen. Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. kalangan Chief Clerk Pwuhng sansal magtay sa bulman kita tungalan ko quorum magadong prayer po yung kakulian tayo tiyo ya sa bulman tayo sa karatan KAPWARESOU
melel kapung lapo kay puniban kubren anilap kay punipon molen wow and Pohnpei wow lap bang kubren isonan kan ko wow ki sabul mar lekan ko nanalek nang kaniye ko wow ki labalap kay ti koros nan palien tiyak momocho government melel national local o trial state melel wow ki kabinan Pohnpei the Honorable Reed Oliver wow ki karyawan kabina the Honorable Francisco Yohanes wow ki siyong kopong labalap Joseph o yang amoy siyong kopong kan melel siyong kopong Anson mayang patrang trial ranmut o meban kat kita tepatrawan takaulan ranmut wow ki melel Vice Speaker Floor Leader Honorable Senator kan Koros wow ki labalap kan Koros lang samoro oloisyo serisyo so masakan labalap kan Koros nan Chamberwood men Pohnpei Koros pon kalaput men Pohnpei kan pon takapei kan o Israel kan me kat tepat padanan way laut kan en sambang rakat o patreng ulia pamail kanan uya kupur toror wat essential me uya kupur toror wat bil ira kasampali uk tail bil ban katian lale ye kasara open ulia ben kidri amen manakap me usu star ye senator elect Alfredson Latore poeki kasantin tata ko de ban uya uran wat ay kamelele me mia penei o mia kambakapan penei me yang patreng manakap meno karatay ban moiteng Vice Speaker of Floor o Senator kan memen uya aral tungol te sabul maray point of privilege aran ka kan tola uya sang mon eban ruwase sergeant and kalwa tato son ko pungpuen kat kita te patrawanta kaulan ranut Vice Speaker Malangan Speaker mansang pamaluwat kamugubro ay tungal sa karmasiguaw ang kakpuli sa pulmamuya mo tungal me paytay tuwan nilang patutiyang bankubro mang Speaker ele ran chororio ranwot wagi kaulan aman wali panuin kita ay mentungalan kaya sa umaw o pagi momotuwa dan kak kosomo kato dabatoton kabinan win Pohnpei karyawan kabina Congressman Moses Congressman elect Lawrence Belian sawo Tona sawo aunagi panenay ay tigan Yohanes Cronin Pail Nangronore Israel mengkiti koros mapulgiti anso puen kakyang patrong uyamen katete ong ni kaulan ranwot iban misma isoto tona sa sawana ibilman talang kak pilpona sa iman pagatalang katkayang rail eulobulobon Sang Senator Tegan Speaker, kami Floor Leader Abram kalangan monay pan yang pajon sakar kung kuburoy sungal sakaran wawon kak patsang wawan me labay butan nilang masaksit wawon kun kami Vice Speaker wawon ki melel yang ay senator kan ibil jugalan ko waw ong kapna karyawan kapna melel labalapkan korus mayang patsunan katnan sarang lamalam sing ranwot mang Speaker kang kuburoy bayan kak patsunan kapese di kasampal riyaman me ikamela me anane yang sansal ranwot pan kubur mayay warakan Speaker dan Pohnpei Legislature kapacayang Mrs. Hafiz
women pagdak chailen kasamogun ra eu lobologun. Mamawar, Jalar, point of privilege, Mele Chang, Venkatikan. Mashallah, Raipan, Patuan, Speaker, a Kamgubra, Ranwood, Speaker Ladore, Pan Bulgatir Pukon, Speaker and Sogonati. Ibaron Kamel, Ria Sogonati, Young Pato, Nan. Kalur Ranwood, Paran Komrala. Ime Karata, Iman Paki, Momotu Tanga Katkayang, Rian Senator-elect, the Senator-select Alfred San Latore, Ong Ria Sogonatigan, Mayang Patong, Uyalamalam and Ranwood. Manuel. Kalangan Mashallah, Ben Kapatayang at Irail kan, Tagtail kan Makat Panaranwood, Sainin in Kaping Yarkak Yang Patang. 10th Legislature, Pagtailan Kagan Katian and the talk of Sambalwood. Speaker. Come with Senator Pahrek. Kalangan Speaker. Muri banyam batoy men batang komu yure kan betianger. Dia itu ngal sakaratan kapeng waban kuburan sama trail goat lapalap. Wangin komu Speaker. Vice floor. O lapalap kan koros magong kaden. Ulian giyer. Umotuat. Wangin rail. Ibilman talaga konase pili kasambalaman Ranwood pili yang kita nan calorie a second lady and Pohnpei State and Kadkadaur wala pala. Kalangan ko promo Senator Pahrek. Solar point of privilege. Mashallah. May kuproye po ingkak Pwuhng Sergeant and Kalwatato Pwuhng David Anson o yay Mr. Alfredson Latore o warak Jailan Katian and tato kasampal yay tato kan kasarawin kamotati Mr. Alfredson Latore and Momotin Legislature Kaisha. Iyang sakit. Mona ipan patron taula ay tungol wow pan kuran sa machal ko so iminyang patron kawaw met yang ermoy sang speaker o members kan chorus o wang kik chal chorus ya. Mijn Albert Chandradore. Kom kakula ni Melel, me komi meititar ni Pwuhng o kolokoler office ni Tuenton Legislature and Pohnpei Melel man. Me komi ni Salatok, inangyang o ni Sotokorom, aletier pukokan ni Muamuyaw, me pankiyang won mumot kasambalwat o ang Aramas and Pohnpei chorus, me komi soto pan tatonki amu puko wet om ni pain amu talking sent te modi te pai o me komi pan lalapot om basan en kosonet en Pohnpei o basan en kosonet en kantaka kapatapat en Micronesia o kakairta normal en aramasakan nan Pohnpei ako chen kachin kuproy komi kalangan. Saya namuran. Oh, my saya meria, meria, men open more. Sergeant, kumiyang kamodati, Senator Latore. Raise of ale. Saya pemerintah Nasional Speaker.
Kailangan ko promoy siyong ko pong ansyon o try pleo ma lopolob kumanakap me monti. Try komal minute po amenen penwaya supplemented tungal ran mo.
dahil sa palen ang supplementary Uya Kupur o iban ponase floor leader Abram. Kalangan speaker kasabali jual sekarang waban promuyo korusia. Speaker mo na iban pason yata kamu kita kamu kupuro boyan kak jualan dia semua on KPS parlimen oleh nuai kesampal mayai sumatau and kinakap o katin matau Mr. and Mrs. Hampson. Pagkitak kailan katigang rayo na ba? May kulukul sa speaker. Kalangan. Iman sa karoon mo kasampal wacho yata kamagit pagkik kailan kak suspend order of business kati pachotu pan ng basic walu mayay miscellaneous. Pagkaryaman. Saan sila mau kamagutok kailan katita patotiyang ng Asia Kualu yay Speaker, komal teman. dahil Kombalma. Dahil sa pale, Roy Banple po na si floor leader Abram. Kalangan speaker jungal sakaram sik. Mang Mr. Speaker nuwaw iman pason yata kamagito pagkik kailan suspend order of business o katalapan item number silu. Lemaw, pumak, lemaw. Saan sila mau kamagutok dahil sa paltalangan ng Pelimaw yay roll call o iban po na sa chief clerk kung lukurin marakan maran senator kan. Senator Atsen Abram, Emang Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Wiki Carl, Senator Tucker T. Daniel, Senator Sonsre Edgar, Senator Wilfred H. Edmond, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Brian P. Edsite, Senator Jack S. Harris, Senator Helgena J. Johnson, Senator Stevenson A. Joseph, Senator Alfredson Latorre, Senator Sendelina Leca, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erolina Smovic, Senator Sheldon Chi Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Mitoro I. Simina, Senator Jason A. Walter, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Pagkaya saan sila magtay sa balman kita quorum, magtay kakatlan ang supplementary Uya Kupur o iban po na sa floor leader. kalangan speaker kasabali jungal sekarang wow. Mang Mr. Speaker iman sekarang mo kasambal wajo pagkik challenge suspend order of business o katilang pan item isagwalu mayay miscellaneous. Saan sila mau kamaguto o dahil katkatier ng basic walu yay retoror the miscellaneous business o iban po na sa floor leader. Speaker kalangan men gonan diyan sa il floor o yang child Senator Kap. Floor leader yield floor ng Senator Latorre. Kalangan speaker, kalangan floor, bicara bicara kier, kucing kubra bayang kak ansong mau patu nanan ansong raturwat. Amo na ibang patu ako nang melalian kak patu ang ato. Sakaran nilang makom kucing mayara kom kucing kubra bayang kak patuan bicara yang bagi ay tungal ni laban kap nan min kapasokan akom kucing kubra bayang kak.
Ay tungal Kapinglap, Pangkuran sa Matail, Kut, Pagkatuan ko Puroso Ulap, sa Bakon ko, Kay Pipe, Punarakso ko ang Pohnpei. Yang ang kecil sa Pulmar, sa Ulongkan Koros. Kay Pani, Pangkuran na Rakso ko ang Pohnpei. Huwag ki, iso ko, ikant ko, nanalong ko, nangkanyay ko, sa Pulmar, Kaiti, kusumpalkan Koros na Balyan Tiyak. Tumalin ko ba Pangkuran, lapalapakan Koros nan umutsukan Koros mapatupubay. Wow niki lapalapakan Koros nan government, national, state, o local. Protong ang malupot mayang Mr. Speaker ay tumalwa ng kakwaging kami, waging vice, floor, honorable members, Koros, and legislator ko sa kuwat. Wow niki melel kapna Wain Pohnpei, the Honorable Rita First Lady, Pwuhng, Lieutenant Governor Francisco Yohanes, Second Lady, o Amatungal Cabinet Koros ng Executive. Pwuhng songkobong labalapan Pohnpei State, yung songkobong kang Koros, warang kan, staff kan Koros. Ay tungalwa ang kaktukawang ton Wain Pohnpei pun yang patapang kuburanwat o yang kak yang patong tatok kusumpalan ranwat melel wong kumeng kutukoros na paligid yan so o yang patong tatok kusumpalwat. May Mr. Speaker, iban patungan mo ya tungal kaping melel kayo ang Presidential Committee pwede ketuan tatok lap Mara kotiang patuyang o opaldara yo ay tungal kaping ambil kak tukawang kami may speaker o members in legislator ko isa kuwat insyak bagi soangkan Koros me paitar o me pilpatpato ng kamtikan o me pilpampato ay tungal kaping payang kak pilpato lamang Mr. Speaker iman patungan me wala man me patumatayo ewiya ul ko sampal man ul matulap o lupa melap nintuan akin ni wang pramail o mal kinapaliat at tongkan me patumongan legislator wat bagi nintuan ruasin pasunong kusunat konstitusi kusunatakan meruasa japan tatawat may patugumat man kayo yagi tungal sakar musik sa konpo. Pagkaitang ngay makayong kunong, api mapaita. Yukan kakatiyata ato manu. Waliya pa, pangkak tuso. Tiyan ay isang tatok. May istubang patungan sabong mansambong manaw dalimaw. May Mr. Speaker, bayang bilgak patula, kayo tabiyata. Waliyanti, Madam Chair, talaga isinuwing kiti. Waliya ba ka nung mga kasi tapi yata uya kaping melel essential ranwat sa uksan lang na margyong mga kasi kat masligin Pohnpei nagaraban sawas ang kalap ay tungal kaping talaga yung kasi kaping ang sopso o irail mga kasi kan Koros kat pato masligin Pohnpei Pili kabingong sunang kanin weng kiti, wala palapakan Koros, me kot patu weng kiti, o korusya tong weng kiti, mayang patu mamasani nan meng kapasokan. Kuyang bilgak patu wala ay tungal kabingong lugan malap, wal sampan wal, first lady weng kiti, ang tungal tuntatong kang Koros, wong kisong kabung Tiksan Santos, ang weng kiti, ang tungal staff kan Koros. Melel kabingong iyangay isukuna tigopon Vice Speaker Wilberter Samuel o Floor Leader Richard Abram o iyang amay isukuna tigkang Koros wagutu masan salir noloyong ay kakpatun matranwat. Madam Speaker, ibang paruan mo ya itungal pagpak
kamu yo walia baka korus and kak kamera ini kisuwar manat songkang korus mi patungan legislator wat nanan siya umutumut wat payangkak patungan ewang yang ay talaga isinong kecikan nimin o tayo lapaliata melil ni kapayalaw tlaan tupsawkan o yisayin salan sawat mayang Mr. Speaker payangkak kairalay tungal sakarata iran kawit yu mengkalap patusang ng pengkawit kan kay Nansir Maya namasa ni mo namu peti pilu Qatar mo na giyong klaw iti Qatar met magak kacong te wewe me mo na tayo lito piwat songkang korus me para-parata yeyi me sansal ranwat magtail me pansyo pre putail ng kakapali ay met may Mr. Speaker sakarata switcher mikak ansyo mau patungan ansyo psit wari rai tungal sakarata Kailangan Senator Latore kung sakaratan kapung masansaler sang kami kailangan miyate Speaker. na kami Senator Perez Kailangan Mr. Speaker. Ano choro naman ang kaksansal ay tungkol po tiyang biyo ko puro ranot. Ay tungkol pais. Ang siyong lugar ay siya patromat sa patroyormat. Ini sansan ng record. Masyular ay ban po sa floor dito Speaker kupra may patungan kami na kami Senator Latore kang kubra yang kak patungan tawagan may patungan Speaker patungan po pisang na tungal mo kamu tahu lah ay kung kupura ansyo kis murun ya kupura miyak sinran sinani bengkak kutet bengkak kuya pilan kuya kupuran ranwat mai kotun kupura oi membagi cabal nomya bengkak kapali wasakis paliangkan murun tahu ya kupura kalangan Speaker kailangan ng promo Senator Latore o ikamela me Senator kan luko toko Senator kan paros o imedbagi wailan kak yang padang Senator-elect Latore. Miyate masyular ay pan po na sa floor leader. Kailangan Speaker sansal mi ranwat so yaran churo riu bagian siya ay ban sagrag promailo bagik chailan kak kumbalti sang nanung yakupur sabal peno saksit lagap logisek Chairman. Siyan sila mau kamagito chailan kakan ran mulai ran wat ro sapal pen ran muya kupur lakap koros mautung kamagito masani ay uang masani show kamagit puita ro chail komal dia ran wat chailapan sapal pen lakap klokisya o esensyal may kupur miyaksin pilawa o sin saita me opsi Speaker kau no bata pun pilkak yang patki yang kami Senator Latore kau no batar o emen patrawan ekis amen ma pass out